Catholic Association of Shillong kalapantip pajba bakandan ka Silent Peace Rally haka latip kong kajingyat pajba ka bajarjar banduay na kabantaban wanraya kajing sok hajella Manipur. Katay kajingyat bajarjar kan stang nado ka sipaw baje menstep namadan yaw renghap batan penkut Hamini Stadium ka school Saint Anthony School. Badan sa penbut panlej aya ka dorkas syaka presiden kari India lengba ulat ka jela. Laban ka daw hangne baka jengja kenat apdang kijaj bendera kuki bat ki meite Hamanipur kalasdang pthai nadu kalai terik jemang arajar arpulai. Bat bun ba ki mensem baloi hakatai ka jela ki yap martir bat kelasok pedung bat kumbasan pau hajar ngot ki bro hadu kini kisngi kisa klem ying klem sam. Here in the front, now in the front. Like